Pozdrav svima, kao što vidite, stigao mi je paket od sponzora. Šta se unutra nalazi, nemam pojma. Upravo ćemo provjeriti. Znači, kao što većina mojih kolega zna, MSI je službeni sponzor mog kanala. Pa da se bacimo odmah na posao, da ne duljimo, da vidimo šta smo dobili. Da otpakujemo, kao što vidite, nisam ni ja vidio šta je unutra. Znači, čekao sam da ga otpakujem sami tren zadnji, što bi se reklo. Držao sam i sam sebe u neizvjesnosti. Znači, da vidimo šta smo to dobili. Na siguran način maknemo alat. Otvorimo kutiju. Znači, jastuci. To ne treba. Prvo, znači, jedan kemerski miš. Šta da vam kažem, ljudi? Slušalice. Znači, bez riječi sam. Dobili smo jedne lijepe slušalice. Evo ga tu bude. Opa, glovo! O, ljudi moji. Nova tastatura. Napokon ću ja svoju tastaturu zamijeniti nakon 11 godina, ako ne i više, ne znam kad je izišla ova što sam ja koristio do sad. Imamo tu još neki jastučića, dobro, to nam ne treba. Znači, ovo troje smo dobili. Komplet. Ništa, ajmo sad da vidimo kako to izgleda. Znači ovako, ovo me zanima. Ljudi, ovo me zanima. Samo da znate da me ovo zanima. Kaže, otvoriš tude, otvoriš tude, tude. Dupli kabel da mišem. Tipkovnica izgleda brutalno. Inače, ova tipkovnica je Vigor GK80. Jedna od među kvalitetnijima u MSI proizvodnji i prodaji. Izgleda brutalno. Sastoji se od metalnog dijela. Znači, ovo ćemo staviti ovdje. Znači, to nam je što imamo vamo. Opa! Imamo specijalni dodatak tipki. Znači, može Bajo da lupa koliko hoće. Imamo tipke. Znači, podloga, takozvana za ruke, komplet metalna. I koliko znam, ovdje dole, znači s ove unutarnje strane, tu vam idu tipke unutra. Evo ovdje se slažu tipke, to je to. To bi trebalo ići tude negdje. Kao, na taj način. Jako dobar proizvod. Normalno, tu imamo upustvo u upotrebi kako ne lupat po tipkama. To više ne trebamo.
Jao ljudi, znači, ekstremno zadovoljan. Ne mogu se požaliti, jer što sam god do sad koristio je bilo kvalitetno i dobro. Pa da vidimo sad ovaj proizvod. Znači, prvi puta u životu ću koristiti MSI-ove slušalice. Znači, vidit ćemo kako se ponašati. Zaštitna kutija, izgleda ok. Klasika, jel da? Zmajo. Znači, Zmajo je tude. Kaže, ovako tu se otvara. Izgleda li moćno? Izvadili smo sve kompletno, jesmo glupi, jel? Znači kad se otvaramo, kada otvorimo do kraja sve. Prilično ugodan, lijep materijal. Torbica! Znači ljudi, torbica! Od jako lijepog materijala. Znači, torbica je tu. Da vidimo, sad kutiju ćemo staviti sa strane, ovo ćemo uzeti. Znači, torbica. Slušalice. Idemo van s njima. Opa! Znači, ovako izgledaju slušalice. Izgledaju vrlo ugodne, mekane. Mikrofon se klasično izvlači. Dobro, duše mi ga nećemo koristiti. Imamo pojačalo od slušalica. To izgleda jako lijepo. Ovako nešto, na primjer. Jako, jako lijepo. Znači, minimum, maksimum 7 u jedan mikrofon ugasiti. I ostalo, znači, ovo ćemo... Slušalica. Ćemo staviti tu. I ovo ćemo staviti tu. E sad, ide ono najbitnije. Zanimljiv kablić. Mogu vam reći, izgleda zanimljivo. Znači, miš izgleda jako zanimljivo. Stavimo ga. Prilično ugodan. Cool. Našli smo kako se skidaju. Cool. Odmah da ga nabrijemo, što bi ljudi rekli. Znači, izgleda sada malo veće. Od ozdo se vidi lijepo. MSI zna da ostalo. Znači, ljudi. Znači, imamo to. S dodacima. I kablom. To vam je jedan gir koji sam ja dobio na poklon i na testiranje od MSI kompanije. Ma ništa ekipa, što da vam kažem, evo, preostaje samo jedno.
sve ovo ovako skupit, otići u studio i testirati, nema druge. Vidimo se u studiju. Ćao! Dragi moji gameri, ovako vam izgleda tipkovnica, mijenja boje. Znači možete označiti, na primjer, svjetlima, da vam svijetle samo vaše tipke koje vi koristite u gameu. Jako zanimljiva stvar. Znači možete staviti ovako sve svjetle ili da označite samo posebne tipke. Idealno, meni se to jako sviđa. Vamo nam je miš. Znači svijetli lijepo, izgleda sjajno. Vidit ćemo kako će izgledati kad budemo igrali. Trenutno je sensitivity jako velik, ali nema veze. Evo naše slušalice svijetle, komplet. Idealna stvar. Znači, imamo tude sve, ali ovo je bitno. Znači, sad preostaje samo jedno, a to je da idemo isprobat, pa se vidimo u gameu. Pozdrav! Evo ga, draga ekipa, ja završio sa današnjim testiranjem. Danas i jučer sam radio test za opremu koju sam dobio od MSI-a za slušalice, miš i tipkovnicu. U ova 2 dana sam isprobavao neke opcije koje postoje s tim, kao što postoje za miša, tipkovnicu i slušalice. Imam poseban program u MSI-u kojim možete upravljati što se tiče zvuka, na primjer slušalice, što se tiče zvuka, što se tiče osjetila, visoki, niski tonova, koje čega, znači doslovce vam prikaže sve oko vas. Svaki centimetar kruga vam pokaže točno, znači u igri točno znate ocijeniti gdje se ko nalazi iza vas, u kojem smjeru. Što se tiče miša, ima jako puno opcije za podešavanje DPI-a, jako puno opcije za podešavanje brzine rada klikova, lijevog i desnog. Što se tiče tipkovnice, ona je za mene najbrutalnija vamo. Metalno kućište, tipke udobne, nema onoga dosadnog klik, nego je dosta tiha. Mogu vam samo toplo preporučiti svima ovu opremu koju sam ja dobio. Linkove od sva 3 proizvoda ćete imati u opisu videa. Toplo preporučujem još jednom svima, nije skupa oprema, a kvalitetna. Vjerujte mi na riječi, ja od sad igram samo s ovim. Eto, hvala vam svima što ste gledali ovaj video. Nadam se da će vam se svidjeti, da ćemo koji like udariti, subscribe. I usput, nadam se da će biti još ovakvih videa od strane MSI-a da vam prezentiramo neku novu probu, nešto zanimljivo u vezi gaming svijeta. Pa eto, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!